Good morning. Ngasi se ning thokaba numit ko ning thokaba numit ke karthi mai se peteng mineral se ko ning thokaba numit aham bada khoigi number se 47 lere aduga color da na white color gumba kai gumba du minus shina bi ba ko ning thokaba numit se aduga chak thong bada na sum keno ma hapon hana no magi ching shu matam da sangom ni khang de traga haidi chini gumba ango ba pot se crystal clear oi ba na traga haidi any ango machu gi poda ma hai tar ko sangom na traga khoi keno gumba du maina happy be ai ko adu dum lere ko adu hamada khoi gi keno yemi na se card hum katang tho ge ko nungti gi yeng du maina haidi 3 card katang tho se 3 card su da gi amma khanbira se ko haidi card number 1 khansira na traga card number 2 khansira na traga card number 3 khansira ko first card se da lere second card se da lere aduga third card se da lere ko first second and third ko ado ahamba khanba ngai yoni yenga se ko ahamba khanba ina kai la ke yenga se ko first card se silai se ko hadi kenoma aingonda ngasi se hai tar ko thapot ano bani khangde thabak ano bani khangde kamana hadi opportunities kumba kai gumba mai khara lakpa oina re ko age of one se ko opportunities lakpa natraga hadi khudong chaba lakpa natraga tawri thabak tu de hengat pa khokot pa dumai oina pi bado growth lei pan harasne ko aina nangai tor khangok dana salona kenoma changa ko swai ko ngasi se phadi phai ko traveling gumba kai gumba dumai hadi lam chat pa khopa dum ba so khara indicate to hadi chat pa khot pa haraga di ismana chingman kari kra la ise hadi chingman haibiso hadi la laga chatra khona ta keno to matam da hadi yum dagi cha thokpa matam da aduna traveling gumba kai gumba dumai katang indicate tawe ko aduga opportunities kumba lakpa adu laktori opportunities engonda phaba gumba oina oi ko ahamba gi card se positive oi ko ani shubha card sina silai je ko ketang ngasi se ai tar ko kaino ne hadi page of sort lakpa matam da ko delay oi base kara oi gali ko thak to matam da delay oi ba hai ba ya thra de hadi lakti la aga so phangdi phanga so ko hadi ngasi la ka da matam ngasi ga ngai ra ga le ga so hayeng gumba lakpa ni khang dang si gumba lakpa ni khang de dumai na gumba oi ba do delay delay di oiraga hadi poto aingonda phana natraga hadi result di positive outcome di lakpa aduga tapti tappa dumai ne ko sile jaga number 2 khan bangai yoina haraga di ko aduga number 3 ko number 3 dum positive oi ko number 3 is positive oi ga 9 of pentacles se wakhan nuai gani ko hadi wakhan nuai gani hadi sale thum kari class mana khatang aingonda phang stable oi bodo oi ko ngasi goina hadi pesanu sagi matang daga so hadi pesanu sagi matha kem ta sa da ba isa se wakhan nuai na ko no ko isa gi oina jo khatang ko sigi card se ketang koi Venus ka relate su oi ko duna ki ba khot pa adum ba su khara tawba yai ko hadi ko je sum matha saraga di kem ta kening ba khoning ba isa na ning ba ga kem phau de dana ko ando sida hai matam se ko hadi isa se na lo ke yo hai na hai ri ba sida ko hakchang nan ba khot pa ke no to ba katang phiron katang nan ba yum kai na na thambra ju hadi nuai da na yamna ado imung manung kari kra yum kai phajana na na khona thambiyo isa su yamna nan lebiyo wakhan su yam nuai na lebiyo ko ngasi se yamna dum afaba attract tok bo oina oi ko ado si sina khoi card ki message le ko timings ne ki pung mari ga minute yang kai nipan dai na taru ka minute 38 phong le ko nipan ga minute manga dagi na amung mapan ga minute 39 phong le dagi 12 ga minute nifu mari dagi na nungdangi taru ka minute yang kai ma thoi phong le ko andagi mu pung mapan ga minute nifu manga dagi na akhoi gi 38 ga minute 38 phong le dagi nungdang athing mena 12 ga minute 39 dagi na nongalam dagi mari ga minute yang kai nipan phong le ko se sina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu se le re khoi gi daily card message ko thank you